Samoa, Lau Samoa, Fa'amuamua le atua o ia o lau fa'avae. Ao o mai ni puapuanga, fa'amau si tu maupea. O te alofa ia te oe lau Samoa, lau Samoa. O le whaamana tuina o le sifulu no aso o le te atu i sauanga, ua o ia ile no fo le lei, ai misi lava i totono a inga, o le tausanga le nei ua fuafuaina i le sini au tu e whaapea, fofola le fala. Se i o tātou tala e whaafai mo le malu o tina matamaita i tamaa ma whanau. O le nei whaamoe moe a mataina i la so lua sifulu valu o novema lua a whelua lua, i toa mauta o le fale o le malo i matangi ala lua, i le fitu i le tai au. Ai tāpuni alo ia i le aso sefulu o Tesema lua a whelua lua, i le ofisa o le Matagaluega o tina matamaita i sa le lolonga, i le fitu i le tai au. Lo wava noa Samoa tātou i tutu whaatasia i e whaamuta sauanga, ua whai ma whaafita u lionga onga i le malu o ainga, nuu ma le atu nuu. Tātou la i whaatasi le lanu liuli, e whailoa ilo tātou te atu i sauanga. Awane e misia lo wava noa e te muli mauina i le sao tāua o le puni ala waa, i lo tātou whaamoe moe o le ne tausanga. O le nei polo kalame o lo whaatau tai e le malo Samoa, mana paanga.
aso. Ia ole peona ia tulanga masani o kako Feiloaiga ia le tau fai fo'i tuina atu i whamamonga Matagaluega i tusai fo'i mawenga whaatino ni tau sanga. Ia peona ia whamamonga Matagaluega ia tulanga ia mawenga whaatino i ta upusa whaato ai mai o bai inga i tulanga o ta upusa whaako ai mai whaatino i esu enga. Ia whamawina le anu i lalo mawenga whaatino i tulanga ia e was fulu 2% pa o ta upusa whaato ai mai mana o ia i se soani o Matagaluega. For incidents without formal investigations, o whamawina fole pa was 4%. I whamamonga Matagaluega i tūlanga o Matagaluega whaatino, ia po police initiated tasks, e Apia ai tūlanga i o whapopoina o tūlanga o tite Leoleo, Savali, ia male city o le visibility o Matagaluega. Ia whamawina full total percent city ai na peo whaatino. Overall ai nei tau sanga, pea whaatusistusa i nei tau sanga ua olua tasi. Ia whamawina ai le city o Matagaluega ato i total percent. Tūlanga o whamamonga i pei fo'i o na mana au nia i tatou Feiloaiga i vai asunte nei ia tūlanga o traffic offence notices. Ia po o tickets ia lesa tuina atu Matagaluega i tau sanga. Ia o le ua tuina maili poki for just the last 3 weeks. Ia o lo whamawina ai ia i se furu valu ia tickets Matagaluega na issue i me se lapa ia tūlanga mo ia lesa whape fo'ina fisilinia i nisi o tatou media asunte nei. Overall i tūlanga o taunts ia e fitu se lauri i sefulu manilua. O sonia tūla fono taunts ni whamawina ia pale se lauma Leoleo. O le tau whamanino ina o tūlanga ia e taunts e issue. Ia ai tonu wha offences e tonu whaatete inga o le atara le mawele whaifusi paa o le tanimo te tonu. Ia le ala i o le whamawina whawhera tatou Matagaluega. Tūlanga o Matagaluega tau tawale afi ia i le esesenga fo i polling sava. Ia o lo whamawina ia mta upusa whenai ma le tatou Ofisa sa la whai e se lau o lo se fulu. A mta upusa whenai ma le tatou Ofisa Leoleo i polling. Ia e afi lua se lau se fulu ma le wha. Tūlanga la o mta upusa tawale afi. Ia o lea foisa toe tuina mai nisi whaafisili tūlanga o mta upu ia tau kule leo la se tulo. Ia peo na whailo atu. Ia e se fulu padu ale tau sanga ntene. Ia lea fulu toe whaamawina si tia mai e lo skulu valu i la suntene. Ia lo skulu maleiva. Tūlanga mta upu tau kule leo la. O mta upu peo na Nisi o tāna fisilinia mai e tatou Ofisa i tatou media ia e Apia i sinta o kulea i tatou i mai le weekend e nei i Samoa. Ia le ua whapea ona moria ina i tatou Ofisa i Tusitala. Se tana i tai tolu sefulu lua tau sanga o Sapalinsa le longa. O le ua toe tatala i tua ia o le molianga le molia ai le tamaitai lea o le negligent driving causing death. Ia peo na maliu ai ia se ali i tolu sefulu tasi tau sanga lau mala. O le ua toe tatala i tua le tamaitai lea. Ia inga e tatau na saini tua siri Aso ma le Aso Lulu o vai asu teitasi. Se ia uia le aso ono o Februari. O le tau sanga fō. Ia e wala awaila na mta upu. Sila fia fo'i le tatou mafutanga ia le sa telu msilinia le tūlanga o tautonga o tino mali. O nei le afiafi tau umai ai le rifo mai ia mai fiki. Ia mo le whaatino ina le o tautonga o maliu ia e tau oto nei le whalemai totu. Ia o lo mana ia o whaatino ai ia tautonga i pēna masani ai. O le
forma toi fo'i le aso whisky maltu o le masina lava le mea ia o le tau Feiloaiga i whatau ia tau tonga ia o Apia ona tuina mai ai o whatanunga pule mali o e awhia i tau tonga ia se tasi o ta o pusa whato ai mai fo i asu tona i le vai asu tene ia sa longo mai ai le tatu ofisa o ia Apia nei i se tamaita e fast food ila tau sama ia whapeo wa mali ia o lea nga i toa i tatu o tanga leni ia whaamautino ai ia e whaisina tele o intrisi o mforinga o le whaanga solo ia suesuenga i le o whaamautuina ia le tūlanga o mafua a maurunga ia ai o le awhia ia e tini maniu ia tūlanga o tautunga ia whaatino o fōma i kaiso e so nei ia ma le vai so fō ia tūlanga na pe ona ia ia tūlanga o tatou mta o pusa whato ai mai tatou ofisa ia ai tuina atu lea wanoa i tatou nili ia pe ko ini whaafasiri ni si tūlanga i fia mālanga mai Lama ni tupu le tau kame le mori ai se tamata i se wā. Ia ole mta ia sa pēno siringia mai ole mta sa tula i mai le babea o le stona ole whapea ole o siali i lea na mai atule ta vale le preliminary information i o ia ole sana i atule ta vale si ma fine lea se vai me salolo ia ma ai konfei fato a lomo ia de ta no watu tino i o se tasi o mamalo le tu e paso ta e o tu sibi de imo pa ia sa Aso sa mbore tamata le ia o tu langana lea nga ia susu e ngantanga le o le fo i ten sa bala mai fo inisi o le tatomi e sili ni fa pe o le ni fa talanga sa fa o le mai ia nisi ai o tūlanga ia le whaamautuina o mawa ai ngari. Ia o le fōi tāria ia se whaatununga mai ia pule mali. Pēc tā o le whaatino se tautonga na ia whaamautinoa ia tūlanga o saimihina na se whaisusuina ni tāmanga. Awala e kuatu koreanga le mori ai ma le nepusina kuatu sinke. Auma ma komena i mena na sorumuri ai o soe mota. Mas tem fácil de ter usado aí. Tem uma livre para pedir no lugar e na manual. Ia o tūlanga i manua i e whaamawina ia o e ono oa i o na fōri. O le fōisa whaeroa mai e sui o tanga rima i o le whasusu rakatoa. Ia o le eki fōri na mai mafua o na o o fōri o na i ni afia o na awai. Ai le whaamutino e mai e tūlanga o no le tālia e tautonga le ia whaatino e fōmai tātanu mai. O e se tūlanga hui e sa i rima o masarumia e se tūlanga na whasa pēne pau. Ia tūlanga umana pe o na whairoa o le whasosolo i susu e. O le masarumia ngā tūlanga o le pesa whaoli mai se tas ai le whaamutino e na tūlanga se mai a tauto ia ona mawali a misi vai me tsa ona ia sa i na tauto ofisa susu fato O tu mai tai lea na mau atu e lisi te o le ta pule fasu iva tau sanga o le sa fasu ta i mai ia le tauto ofisa e lona ai ia ona o le teine o le mali mai o mali mai le nere no futania ia e uruna ai nere sa fasu ta i mai tauto ofisa e whanga solo e susu e ia sa mai na telefona o sistema Italia o si umuma sara i ko sa ia o le whanga le tupu lai sara i kua pono si.
Ole whaamawina I whaamatala, I whaamawanga Matagaluega. Ole mali mai ia sitinale I le ainga sona toa bua I whastouta. So ngana rin ko Nale saluia satu lai mai ai. Nani mo kupangia O fiel tino mali ko ore ele mai sabai ile suenga ia le forensic. De tamale samali le wiki. Ia pero no failo ato lai boa abel carnes for le kuluri. Te tonu se tenho le so ia na mai fiel se fato no mai le está no fato no se tá tonu pelo. E fiel tino mali ko então fiel vai susu. Terminei o le whamawina wa iwa. E iwa ia tino maliu e tau na whatino ai a whapea e talia le whiunga whangsino ia le kauna mului le ato ai o le se fugu o e tino maliu e tau na tautu. Ai o terminei le koe pauna o le mtako le talia. Whatino mama le kuruna. Na o mai le ofisa o Leoleo se Mata upuna sulubai mai o ile fale o na usoi visio mano la tu pe le falo na sitani tu ma kola ma fua Ia. Tem ele e failo mai si vai na costa ele a fato ai mai tá. Ai ai Leoleo le whanau wai Leoleo ki kere mana mai Sa tau nei se la tumi poki fusuanga ia sa unu Facebook. Ia, se interesa I ia kuna atana lai. Boa mele ka kiro ko na ma ko. Wa ni ko me wa ko le si ka ko le si. como le tava le sala via mai o le famo sa fatto ora ia fana Ia vai sentir nei. Ele koe mo na se update na coisa I dei. tu fama mia mai ai tonu le mai ai o le tu o le na sininha foi Leoleo le mau I no le fare ko le tatuation boy tu le mo dia vai tu wala o le na fa sa Vai lá, po ani si long si Ia o le uma whaingoa mai ia. Pea o flamoanga. la le molianga fia molianga le molianga le tele O le molianga la molia ia le mau. O le gali o ia le sa ka meno to esea e vale se la no tu. Wa me na no. O ni so. Ia terminei na tona vai ele fa mo tino ma le gali desa ma ele si. Ya e ma ko le ana me na no. O mi mama po ni so. O ka uri ma au. Se koe whama ku mai le ofisi sue te whailoa. Ali le tiranga le traffic a Feiloaiga sa o sofa que se polo o se número morunga le po outro família compare sa vai nessa lá uns cases O le tausanga le nei tūlanga o mata e le o iesi si itia. Ai I whainumera I e peo na whailoa. E awhi mun tupuloa I e whai asina mawalunga fo I titilo na Matagaluega. Ia ona tūlanga I stawa ona o le whaalalau tauta vale o le luna o ia o Matagaluega tiu ai. O le lunga Luna fitu I whamaumaunga Matagaluega I the top 10 investigated cases of 2022. O mta ipuie tele na whato ai mai le mawalunga o le whaohina. Ia so atua I lea ma le koe o le ata wa whatama. Ia le lolo. Ia ma mta pulai tau le maui lea lunto. Ia e tūlanga I o mta ipuie tau traffic matters. Ia e tele lava ina ave whama mawhana Matagaluega e mai se lava pai tau le o kirisi masi e tele ina
Feiloaiga o mai mano le tunu mo ia pe tulanga na lea la iuna whaatinoanga pēngu ia tana lone na tai kulupa. Ia ai o le tau whaifu e tu ina tu whea o mo tato whaititi o le Feiloaiga o nā o tato awa. Le lo tato ia I le festive season. Ai whea matai a tō polo ka pēna sa o Matagaluega. Ai le hastula malawa ai matusa. Ia tatonu nā o tō sisila i o lawa a matamata. Ai peo whailua ko tato Feiloaiga ai so tēni. Le whaile whaina lutu ni tana mene a matali ai ia magena maasani festive season. Ia whaina lutu na le sketcho na le Aso Lulu vai Aso fo. Ia whaanga solo tu I loa I tu lama. Tulanga foi bem se la fia le wata fia uma ia se langa na tulanga le o ta kuia o ia lika license pe o le taula ma lima ia o pe o le we fa ma tanga le no le ma o le tau ia ona pauna o le te le fa ta le atu ai tulanga fa ma ina o waka ka mo fia sa ia I mo mahko ini kawinan kana vengu anga ilano unta kuya sa tele pato ai mai sidia tu malola tu ko le aba malu si sa ta ma fa ai lo mai tu la o ya tau fi ia pe foi si la fia o le se tasina o unta ku sa tu leia ntana venga I le likapua ia tau faileta o file fata mo cheap because ia mo manu le tu ia ona tulanga foi le ngate so fo manu lo ia MSF foi la tele ta kui fato ai mai te ele le pe fai lo mai manu le tu la to ia sa ta fai ia cheap ko ni pe fo le mai le mala mala te sa fati mai so natula fo ia wa fia fo intana le no fafta ele se telefono le tula mai le likapo le no fai un tafi ai to kata mo cheap because in my What's the percentage drop? As you mentioned, it's dropped. Then Leo I fa mawina mai ele vai na stats ai fai un te fai no That's la for the Tusitala I karapunga fale avai tai o sofia ia matai sa e se to patulanga matu ia ole te minile le I fai ko mai likapo ai mo mai lole talanga le na tulula ile tatu vai nga wa ko kala ilo ina na le tu mate o tu le tulanga le wa le avole tu i tatu Pampa si pone te mo fie sa ia sa tua te lei so tua kono a pesa. No stu na ki fie tu ta na ko fa ti ai tu na na ale te va mo tu le di Ofisa. O va na fa mo tu te yo te na ma lo si le pe tu te le e a fie I so na tu va fono va fi ma tu na pe foi ole ko fa mangi go le fantala a o tei ile ke mi sa fa ona fa kasi ile taula ma cheap because a lisa ke ma I fa una access e man le tu o le stats ai te le no fa ona le tu le cheap a ko le fa ma lo si como fie foi ai ono le tei ni ne o le ta fie o le fa te fa ta wi pa le a ko le fa ona e fata mai na fa ona ma le tu le taula e ai lima ma tu na
whamamonga na le hoia, ia o le taula le whamawina e wapea a me se amta upu ia e awhia i atu manos. A o inuhala au mai bitanga luina na ia tu i whawhita ui e whisili ko le ale i o te kudiga o le whamawina o le taula o tūlanga o kauna o le malo sino whai access e tatu tu. Proxini tūlanga i tatou mika ia o le whama mika ho ia le traffic ale te vai tu o te lea na re toi anga ia tu ia la to na hoa re toi o mai e si aki ia tamata ho ia le to ia le mika le tu na mo tau toa ia mika ia Le tiki o la e, tiki ai traffic terminate o traffic meter o parking meters. O terminate o le ai lano le mitanga re. I le ngata mita i tuina o mamalu le tulu o le anga ia. Mantua foi o le ta otoa ia le tula fono o le valu i whae, ia te tau ototo le. O isi tula uma le stori. I o le ai whaatino alu tula ma le. Ta whai oi foi e vai na traffic i whaamalu si o na malutu. Ia ale foi anga ia tu ia le vai na finance. Ki whai uno asta i tasi to e au mai ia. Tuke no wanya ma no suswani whai mai o awa. o le lau toi fo i le alti e toi ave na mita pe na mita lai tu i au O le termine o le ai la le na whai ia ai sene ata avani. Ia o whamui wele ia o le o te sanfu. Ia o te whafo i tua ia le parking meters. A o le enforcement a ia o tu lafo. E tu mau lava i tatu tana. Mai la nei o tō whamaumunga i mei o mita Ia si tupe na mau e mitanga rua mai le au mawhora le tunu le wha ngā le o nanga le o paki Ia, mule tali whawhisi. Ia li mawhai ona mai a termine. Ia ale ala le whamauina le tamaita i ofisa. Ia ona se matu le tatu. Tato parking meters there. O sa wana ia tu ia pia le store. Ele ola ia mika ia mo NPS. Ia ko faisi na le wana le ko maintain. Ko si ko le tu. Ko ese pa E o le kako paki mita sa ia whape i whane tu. Ia e whawhikai le ua e whailoa mai. E ia tato mai no ICT e ana ia tu. Ia e pe e au ngā whai kako whailoa le. Ia e whailoa whai kako mai ngā media a pe ke ana ia kolo wale anga nasi. Ia no ala a wena ia le ana mai tua ia le. Ia ICT whai le. Ia o kai Le kutu wana Mo se foi número da wala tu Leoleo. Levo sabe de conta ia o te rolo ia ia malo o mami ai. E se foi número de se na tu bom a vena ia resi. Le la whamauina le whafsini mai na ia o na o te la e le o le au te rena o le au whenganuina le utu uani tana le. Na se whamauina mamuro pe o sini Ole complain on MCO, and so by now the RC is not complain more on what Aso Lulu. Suicide or coming motorcycle. Okay, the oil road can be I find out side by coming. Para me sucomos What's the last time the pathologist? Esse meio laico, o sole sa vai então vai ia orally se forma no bem falou foi ele capobela e não ele se ele então no fim aí ele que foi então ele foi lá e não ia tomar ele então ia lá então foi tudo ele fez o assim então ele tinha mais mais processando
The line people who are at the more 50 years of future to perform positive water somewhere. So all the 9 bodies are the ones from when he left. As you guys recall, this was one of the issues we faced during the COVID, was the inability to have a pathologist come over. The last group that came was from China, and then we were without a pathologist for almost a year. So we're very fortunate that Fiji Police has provided support and secondary from us. So only 9 bodies there. So he came in, I think it was July in the summer. Yeah, so there was no other bodies then. Yeah, they go to accumulate. What's going on? The doors aren't opening. Leoleo me a faise le wa madiu matko inga wa Leoleo po fe ama use pupi Tesema awa ke poli cha wa faila insure ashe yo ka wa ba iPhone fang faisa ulo pe me fe ya ulo na ke no fenga venga ngar fam ma sha kama la faila insure ke pongi se kumenga kumai san oh mai ola ese kala ol nga sa faila insure ko inga ke ni sa nga ku o mga media ko ipepa e wi lisa ya ile insure ko inga se yo la ka heo usu ai ol ofisa ma ave pepa madiu O lau insiwa e au wala i se te ngā tupe mo le lumanai manuia. E mole puipuinga tau tupe o lau soifua e tua iai le whanau e tina por tamao le ainga. Mai mawhai o na tauna no atu mo so se mafua anga i te whina ngalo iai. Ale mwhairo sau ka koe ko wha makana. Na, o ke polo le mwhai le longu se wala. E le si lou la se kama so. Samoa Life le insiua mo tangata nuu o Samoa. Samoa's natural waters are special. Something goes in there, comes out different. We often wonder why. But after generations and generations, I'm telling you, it has always been that way. Of course, things don't always turn out the way you expect.
Bo's complaining, right? Because these waters are not just special. They make everything better. As for me, this is my natural Samoa water. The taste of nature in a bottle. Whainga taia o e ona tausa ilisa tupe mō maliu. Whaipoiponga, a onga le whanau. Ta avale, ho o se whale fōu. Hisa! Tahu! Maua lona kamba! Wa vili magei lewa maua! Kope manguele ka pōngia, kope rero pe maua ngai! A whio mai nei loe le Federal Pacific Finance, no so mana onga tau tupe wapi. Oi le! Ah, saka kou le whainga ruenga! Federal Pacific Finance, Samoa's financial needs. Alliance Recruitment, we're based in New Zealand and we're 100% owned and operated by a Samoan family. We're here to recruit people, give the opportunity to people for full-time work in New Zealand as a skilled worker, so trades, carpenter, mechanic, or anyone who's successful with the quota to be able to come over to New Zealand.